malipatan tayo papagayam. Kablawan tayo Rolando Gamoso in family ni Bagar Candon City ni Roger Rodriguez in family si San Isidro Candon City. Kastamot din ako na dito ni Frederick Aglobat Pasqua Senior from Dagupan, Viste, Tabuk City, Kalinga. Aluayin, kumusta kaya aming Kalinga, Payaw. Kastamot kablawan tayo pa na pagayam Mr. and Mrs. Roy Judrin Romero, Joana Romero, Joao Romero, the 612 nila Marcandas, Robio Galimuyod, Ilocosor. Kastamot karapagayam, Angel Rakuya, Tilantag Santa Cruz, Ilocosor, Nagri Sobrero, Titalab Banta, Ilocosor, Nilinda Ontar, Insi Untar, Tiariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutin karapagayam, Anita Labayog, Genwandas, Monseng Arsiaga, Tibigbiga, Sudipin, La Union. Kastamutin Alice Manaog and family, sa Pangalimuyo, Dilocosora, ni Pastorano and family, ti Rubio Galimuyo, Dilocosora, kin Rebecca Dagsi and family, ti Barangay Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosora. Kita tingarot muna dani yung tayo basa. Nagapogin pagayam Marilyn Rodriguez Sita. Di Malukyat Posorobio Pangasinan. Di Dani Unana Paulwan Balod Tiborborcha. Agdua-duak manin iti kasipmutan. Amangut uto bidijak may ladawan. Arapaap ko na'y talimang idikalman. Sapsapulek ti kalawakaw alawang. Naibaludak ti jak marikap nga rapaap. Amayadayo iti dalan na pagpagnak. Tugot ajak mapunas iti naglabas. Jak masinuon nakaakno ama sa pulak. Saan ko marikap nagitig balikas. Tisungba ti burburtya anagbiag. Uray gamag ti tadem terasas. Jak latta may ladawan day tirekna. Agpatinggalatan na masmasnayan, ti puso kinriknak kapanagan, mangtantanawag iti tangatang, sapsapulog ti sungba tapakaburiburan. May baluda kadyak papakpakadan, agkatang-katanga kadyak mapuputan. Burbur sa kadida ito'y akay papanan. Anang simbalod karirik na anatulawan. Suday ta ti Daniw na Paulwan, balod ti burbur siya. Nagkapokin Marilyn, Ansita ti Malukyat, Posorobio Pangasinan. Tatoy mo karuti may kadwa Daniw. Nagapokin Laurita Ginaldo sa San Felipe, Lagan, Isabela. Dahito kadasa Jai, Pagilian ti Hong Kong. Ti Daniw na Paulwan, Sakripisyo. Iti papan ko ti Balasiw ti tao. Adogi sa nagdalyasata ka makatalimpungaw. Kaput patag tingingote ka pamilya. Rigat to klak amag para kadakwada. Naranya ka masakbayan nimpay ko. Uray kay batugan na do sakripisyo.
Iturak dahiliw kinlimdo, gapot panagayat adin tuwag ngudo. Ikarigatak nga isakat, dungdungwag nga anak. Panagadalday sunay kalkalikaguma, tawan sa bali nga arakpaak, no demot laing bukod da abiyag. Itilaso ti talo at taon na panagubrak, iti ahensya ti gobyerno a pagpayak. Saan mo manay paray ti pamilya, kanabaraw unay ti sweldo a maaw-awat. Isod gapunang imayak na kigasanggasat, ito ya dayo a lugar no payag may maysak. Anos kin sakripisyo masapol ay abagap, tapno balay gi inak masagrap. Yapo na marswa, kinangruna pagyamanak, inak panagkarkararak, impay na tipker pa kinakam kanya. Ito tempo a panubok, iso ti bagnos kin kalasang, hindi to ti Diyos, payanak na ragsak apag Serbia. Suday ta ti Dani na Paulwan sakripisyo na nagapo kin Milo de Laurita Ginaldo at sa Jeff Pagilian Tungkong. Kita to'y magkaroon ti may sa sunata ang may pakuyog tinagsarunod wa adanewa. Ayada si Marno may kadwa arapaap ibinkelda kayat da nga ikan naranyag masakbayan da amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga induren panawan pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mulaeng makaabot usaren na sakripisyo isumbat alapaata manglang kinakura luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng masaganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapaagda natungpal amin sakripisyo isumpat alapaagda manglaban kinakura
isu at akay nga anak ipategot sakripisyo da naganak kada kayo rang ay di ipatawid da tanuag sa lugtumeten dagiti pigsada at da kayo met mang tarabay kadakwaga sakripisyo isumba arapaakda mang labang kinakurakay di panagbiagda sakripisyo ilusad ka inamarik na pilit alinabanang na tamasak bayan sa ganaan na sakripisyo isumba arapaakda mang laban kinakurakay di panagbiagda sakripisyo isumba arapaakda kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti arami denda so lang nga datay kita ti agas no di kede agoperarda. Agyaman na kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda
may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP na funds na we through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tedtata karigiti barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasalamat na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na datoy ta nalawa nga minti barangay kan rigat damat nga gikot no awan tilugan da.
Dapat sa 12 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo na pagayam, Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan di Barangay, di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kastamutun nga pagayam, Merlinoma in Family, Kisamang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Dona Abungan, Disime Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo, Asli Tumbaga, ni Marcel Abungan, Tikulayo, Bani, Pangasinan. Kastamutun Karapagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, Camille Gasatan di Barangay Paypayat, Candon City. Kablawan tayo mo ni Bel Magani, Kabuatin Family, di Pariok First, Candon City, Nid Nagalon in Family, di Pariok Second, Candon City, ni Daniela Galcon, di Kalawan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Edna Tolentino, di Silag Santa Maria, Ilocosora, di Linda Inorelia, di Arnap, Salcido, Ilocosora, ni Princess Bulboro, di Caburaw, Santiago, Ilocosora, ni Venus Monte, di La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Delma Suleban, John Suleban, di Mabilig, Sigay, Ilocosora. Kita tingaro ti Dani yung hindi basa na nagapokit si Naida Yamelo Aquino ti Barangay 12 Magat Salamat Lawag City, Ilocos Norte. Ti Dani yung na Paulwan nanumo aploma. Tinak panagmaymay sa naawis dahil tinumo arik na sumirsirip karagiti putar, nagitik karkaruba, nakakaritan ti maysa parmata, maagabal na kadagiti letra. Saan na ka masirip, akas kadakwada, kanarabaw na marikap ko asar sarita. Imjakag pangadwa, padpadas kulata, tagaramid ti maysa nga obra. Nagkado a papel kintinta, pugas dito'y gagot kinrek na babaan panarabay dagiti kakadwa nakaabulak sa gaysa sarita papanan na di maasa dahito ploma namnama jak pukawin panunot ko pasimbangan amok iti aldaw kin dumteng ati amok pluma tik tumadem yokpor kun tumut bulan kin bitbitwan suday ta ti Dani na Paulwan nanumo a pluma managapog si Naida Yamilo Aquino di Barangay 12 Magat Salamat, Lawag City. Kita tuimot na ruti may kadwa Dani na nagkapugil pagayam Olivia Real Asuncion di Madiladig, Lawag City, Ilocos Norte. Di Dani na Paulwan, Pam Malubos. Nusakto tumadayo, sidong ni patpatag. Maasot ton sinay, managsa di tilagin.
Itugot ko amin, amang parnuay sa sain na. May pasuro ti jayini, itinay ililan na. Bukrag tiragsak, amang partwat garakak. Waknitak tangatang, limatnat na panayag. Dus-dus si jayulog, yurit ko as nagnak. Tapno silnag, taranar kit may yaslag. Idorin ko itililay, itugot ko ititanam. Kinabsong asanong, may buksong itilidom. Pusputak tinayurit, imandalak ni pumpen. Ijay sulinag tilipat, sa noong inaungawan. Ibate kitital na, anay mulat kaunggan ti puso. Kinarakan rimang paya, nang ipay sa gibo. Imulak lasot, panagintik kot silungyo. Inanama krimbawan, timbagbaba ka nagkado. Idurunak palayopoy, nalamis nga angin. Umapiras tilagip, kasapros ti sumgad. May palayas ka nito, ang naglabas sumirap. Ipupusay pamanagnak, yagyag na't ilalanag. Sudayta ti Dani wana Paulwan, pamalubos. Nagapo kinuloy Berial Asuncion, ti Madiladig, Lawag City, Ilocos Norte. Kita tuimot nga rod si Baysa Sunata, ang may pakuyog ti Dwa Adanewa. Magugrad ka man sabong, tatap tapayan ka. Wadang ulap ko, kasikat liwliwanag. Uray no di nakayaten, ayaten katulad na. Uray no matayakon, lulakit di taagbiyagan. Sabay napadpada sa kinaligos narway alurwa. Napanas kuitan, nasikat
Dapay 2 minutos pasangwanan ti oras nga alas 7. Kita to'y pangaro ti pamaligip manipod ti beside. Inrugig ini 2018 katanya kwarta na mamanay. Tamasa lang mayroon so inrugig ini 2018. Di sumublan ni Christine di 2019. Ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapan ti Bitlida kaya nangyayari tumapay nga ili tano ti kastan at dan lumasatan ng tao kada ito'y maili at dati ng parna ti daya. So makasin na po Diyos, ituloy na nga puntuan nalpas ako na ito'y rangtay ng tayo inisita at tamagaw. Tata, may da nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag tiyaman na launay, napansin da ito'y nga gymnasium Mitila Burgos, ket sapay kumbatan. At danto pa'y kurang na ito'y sinanama ka po ngagpatulong to kentuan na nga maddanto manan da ito'y basketball court meeting na pinpintas ako. Commitment ni ako at tinulong kami lang with Mayor Boy, Vice Mayor Rio, na aming programa, projects na mayat para ti ili nga Burgos at tinulong kami lang awan ti kontra support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos. Habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits, go na go.
protected. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it Niya! Pablawan tayo Rogelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Doeling and family, Dinasa, and Arbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosora, Ken Florencio Zuleba and family, Lapato San Esteban, Ilocosora. Kastamutin kinipagayam, Linberas and family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora, ni Alcia Anchita in family, Tibanglayan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Doeling in family, Tabora, Narbacan, Ilocosora, Kinisani, Calderon Montero, in family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Astamutun Grapagayam, Renato Ting Orden, ni Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Ortega Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Daniel Abalos, Rolando Villaros, Rinaldo Albalos ni Florencio Sibain, Kilangkwa San Emilio Ilocosor. Astamutin na pagayam, Rita Puro Tikabugaw Ilocosora, ni Wendy Loreta Timagsingal Ilocosora, Edgar Marquez Tibukay Abra, ni Abi Kitasol, Joshua Kitasol Tikawayan Ilocosor. Astamutin Grapagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, Tilintik Banayuyo Ilocosora, Astamutin Robert Badilla, Randy Badilla, Tibarangay, Tigaspi Galimuyod Ilocosora. Ingastamutin kay Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ni Dinaratan Salcedo Ilocosora, ni Elvis Ulanyo, ni Joy Ulanyo, sa San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabarote Corroy, Santol La Union. Ingkastamutun ka na pagayam, Albert Rapada, Opren Riquepo, Mr. and Mrs. Bolio Norganaban and family, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Warlita Pascua Cortez, di Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, di John Rogudo, di Bugboga, Santa Cruz, Ilocosor ni Marisa Rubia, di Calitong Burgos, Ilocosora. Astamot ng Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, di Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Wilson Calindas, mga Pilipinas, Degan ni Regal Yardo, ni Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galutin family, di Barangay Bagani, Gabor, Candon City. Kablawan tayo mga napagayam, Dito Turalba in family, Deo Turalba in family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocosor. Astang Kindibena Rosendo, di Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosor. Astamutin pagayam, Perlita Mika Irnelia, Edita Manzano, di Kalawake, Salcido, Ilocosor. Kablawan tayo mo na anakasun ti Mutubot, Balawan, La Union, Isali Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Astautin Marta Sabado, Sandra Antonio Cruz, Binaburan, Balawan, La Union.
Hasta pa ay karapagayam Lorma Bumaksa, di Poblacion Villavisosa Abra, di Carmila Bilandres de Piligan Abra, Analia Asuncion de Bangad Abra, Lorena Divina, di Babalasiwan, Santa Maria Ilocosor, Inimiran Braceros, di Pakang Santa Maria Ilocosor. Kita tingor tidani yung intay basa na naggapo kin Jonathan Gabayan di Barangay Bicol, Santa Lucia, Ilocosor. Tidani una na Pauluan ayat ang naglabas. Tugot kalman nak tinasarak punyal ni ayat na iwukwok kaunggak payapay bulbulong agarobos dagitilwak ayat tanap nuan riro nakay baludak agligbin tikingki asilaw tasumagmutan itaglawlaw agdakiwas lagi mata ngagbabalaw awan kan biyag ko akain innangaw nalami sa puloy tinak marikna pero tarakop mo tiyakon makarawa dalya sa ato kitagpatnag ngagmaymay sa tawan kamutan akaliwan liwa ragsa ka silapsap puyot saning itinag ng pasaklot ay ayon na tilidang anang dudog iti puso dagiti kalbit ininangaw siya kun tagmaymay sa biyag kuwawanan ganaygay sipod sikat nagpukaw suray tati daniw nagpaulwan ayat ang naglabas nagkapugin Jonathan Gabayan di Barangay Bicol, Santa Lucia, Ilocosor. Tatimot nga ruti may kadwa daniw nagkapugin pagayam Jonalyn Badwan Labrador di Enrile Cagayan di daniw na Paulwan panakaygasang gasat. Dumteng panagkirpa taglawlaw dagiti da narudor anakayruwaman napulnitan iti makatitulong akinaulimag nangipa si mudag na ipatapat na sakit langit tanapnuan sinaw di napakadaan, kinumutan tila dingit, marignay ti buteng, na magkintayo sang kaparswan. Agbalangubang nga aso, nabaknang nakurapay naruros. Pasimudag na itibiyag binulod kila pagdarikmat lang pudno at ibiyag awan mamay na nuidasig kimay sa rot no pa'y timpot panagtutudo na rasbang malaylay marsak
numay titikag. Hasta ti prakidangadang tunggal aldaw na ito yang umapay nagtilidang kinragsak. Amang rukod ikutan na kinatibkar. Tempo nga dakat tayak nirigat. Imdingan amanayon pinakinukumbaba. Nabaritukan nagalat. Tapno kabayatan panagdalyasat. Awan rumswa pulkok kaunggan. Binig nga isim natal na a puso. Ayat nga ma, isot na bakod asar rukod. Kabayatan panakigasang-gasat, alito'y lawang a pagluluan. Suday ta tinaliw panakidaksang-gasat, nagapog injo na rin Badwa Labrador. Henry Le Cagayan. Kita timot nga ro ti Maysa Sunata amay pakuyog Tidwa Adanew.
initiative mo nga nangiganuat dito yung tupad program para hindi umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian di Balbalayda. Di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at ko para dagiti calamity victims. So, Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalakakan di kalidad a piyasa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Yaman ako na iti kadayo amin tatang abigat. Ta isayang kat tayo da ito'y panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura dito'y syudad tayo nga kandon. La ito'y Farmers Congress apo. Insayang kat tayo tapno iti kasta intayo papigsaen da ito'y nga sektor tayo. Hang kami apo nga agpaudi nga mang suportar kada kayo. Iso nga adada ito'y aramiden tayo nga Farmers Congress. Dan 25 minutos, alpasan 2 oras nga alas 7. Kitkablawan tayo rin na pagayam, susang galutan di bagani Kampo, Quezon City, Nininaw sa Katirman, Quezon City, ni Eric Saldua, Maraw, Narbacan, Ilocosor, Kinilaria, Kisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Victoria Abaya, Kamangan, Santa Cruz, Ilocosor. Ni Dayan Cortado, Kalawan, Quezon City, ni Ria Apalya, Tilobong, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tingra Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara in family, ni Ansar San Esteban, Ilocosor, ni Ginalin Mina, ni Paburaw, Burgos, Ilocosor.
Kablawan tayo mo da pagayam Darwin Pantalyon, Alexander Pantalyon, Tigapang Pilar Abra, Astaw King Gato Reyes, Tituki Paluba Abra. Kablawan tayo mo ni Madeline Munsis, Titamak Villa Visosa Abra, ni Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Bureta, ni Barangay Boter Santa Maria, Ilocos Ora. Astam Kensera Tubia, Carlo Taglusolo, Solebar Kodjama, Tin Family, Timakawayan, Burgos, Ilocos Ora. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and Family, Pilimar Combas, Fraser Bilino Combas, Candida Combas, Barangay, Gayaman Loba, Abra. Astamuton kay Pagayam, Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno Pangasinan, ti Lailani Rivera, ti Barangay Barlo, Millsite Mabini Pangasinan. Hasta mo ti kablawan tayo ra Pagayam, ang Elisabon Selection and Family, ti Kabarwan San Emilio, Ilocosora, ni Marie Valdez ti Patak Burgos, Ilocosor ni Dennis Madriaga, ni Bangod Abra, Augusto Micol Yonrina, ni Suyo Ilocosor, ni Angel Arsina ti Abor, Narbacan ni Ilocosor. Hasta mo tin kada Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in Family, ni Arling Galon in Family ti Barangay, Waigdaya, Candon City. Hasta mo tin kada Mr. and Mrs. Yar Mayla Garnasi Gawat, in Family Katirman, Candon City, Yan Kimalano, Bangar La Union, Elia Dagnos Kasilagan, Banayuyo Ilocosora, Kinsali Kodjaman, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo muna ni Pagayam, Lorante Gramay, Santo Tomas, Candon City, Lilia Gawat, Isil Gawat, Lawrence Gawat, Katirman, Candon City. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Abraham Abalos and Family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and Family, Mr. and Mrs. Irenio, Antonin and Family, Mr. Gregorio Abalos and Family, Mr. and Miss Abraham Abalos Jr. and Family, Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos Sur. Kastamutin Karapagayam, Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos Sur. Astaw ken Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal de Barangay, Nasod Santa Cruz, Ilocosor. Kini Brenda Ariola, ni Barakbak, Tagudin, Ilocosor. Itating arugin tayo basa, ti Dani ni Pagayam, Mary Joy de la Cruz Lucas, ti Purokwan Malanit Jones Isabela, ti Dani Unana Paulwan, ti Bilig ni Ayar. Binukulta ngayan na yat, Bintupulos magisat, sarang tinta ti panubo, ngawan risat, pagsanggiran ta, ti maris ti karin-kari, salwadan patib ko rin, gamuran kinaumbi. Lumteng man talawig iti biyag, pagtalidan ta, ti kinasode ni ayat, narnuay man panubok, kinsuliso, pasimbangan ti puso ta, kin panunot. Nalawa man ti baybay,
iti nagbaltanta Santo Apolos at tubeng tayan na yata napalaluman nga hiling kinsigay sa panaglantip ta aramatin talang tiyayat asaranay ta salimut-mutan ta iti bilog niyayan ornos kin kapya anabuyugan tarapap pangipamuspusan ang maragpat iti bilog apanagkibinta intun madanon ti aldaw anay kare suday ta ti bilog na yan na nagkapo kin Mary Joy de la Cruz Lucas ti Purokwan Malanit Jones Isabela Tagtimot na road ti Danim ni Pagayam Mary Kristen Rivera Martin ti 396 Calm 7 Kenon Road, Baguio City ti Danim na Paulwan Orion Nak Biagko Maburebor Riknak Kapan panunot kapota dayuakin ka udungok kahiliw ko na kita bara itiarakop mo mas naayan unay day to'y puso kasla kayat kon aguyodin ti oras Lumabalin la kuma itumayag inaramid ko kuman taumayak tapno maap-ap tuiliw wa marikriknak yung uray pa'y adayo tidiso ngayan ko dahil di pusok kiking ka lang o biyag ko kapo tayayating ka itinapod noonay ito'y puso sikat maodi ngayat ko aduman na suliso iti mapagnak aglisinak tapnudina ka magawat tasikati salda ay kay suna biyak uway ayato naganad ka kinurayin nak suray tati dani nga urayin nak biyak ko nagapo kin Mary Kristen Rivera Martin, 396 Cam 7, Kenon Road, Baguio City. Kita tuimot na ruti may sa sunata, at may pakuyog tidwa adanet. Sarak tantukay iti sa dinumang alugar ket ipudno tuken ka ti ay ayatek ket siksika agamakak kamang ibaga kuken ka ngem no dungteng tut aldaw nga panagsara
Kayat ko ibarik na ken ka. Kastoy nga tati agayat. Malmal dayak to adayo ka kanyak. Ngemno ka na yon nga taka tuy dennak. Jak na ipudno tuy ayat na marikrik na. Nu agsarak tanto pa. Di kan agayem ngem nalaglabes pay. Tuy ayat ko saan ko mamapay. Nu agsarak tanto pay. Kas tuy nga tati agayan. Malmal dayak no adayo ka kanyak. Ngemno ka na yon at taka tuy dennak. Jak nga ipudno tuy ayat na marikrik nak. Nu agsarak tanto pay. Di kan agayem ngem nalaglabes pay. Tuy ayat ko saan ko mamapay. Nu agsarak tanto pay. Tuy ayat ko saan ko mamapay. Nu agsarak tanto pay. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour.
Dapay sa 18 minutos. Kasangwanan ti oras alas 8. Kablawan tayo na pagayam Jose Valdez, Ligaya Balvin, Lauren Barruga, Daniel Rosario, Miriam Corbezo, John Balucanat, Inisan-san Sumakyap, ti Barangay Bilbilay, Galimoyod, Ilocosor. Hasta mo tingin matiri sa Gaboy, Dan Albert Tanga, ni Sila Elgamo, siyang reklusado, ti Barangay Rubio, Galimoyod, Ilocosor. Hasta kablawan tayo na pagayam, Bit Alcantara Domino, Lisa Cortez Flordelisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Melody Lapiawin, Narita Domingo, Isetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Hasta mo tingin Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosor. Mr. and Mrs. Berillo, Redelina Domingo and family, Mr. and Mrs. Binamin Brenda Rante, and family kay ni Mr. and Mrs. Elio Maris Domingo, and family in Albo Santa Maria, Ilocosor. Hasta mo tingin na pagayam, Pilomino Gacosan, Espirga Gacosan, ti Barangay Danar, Santiago, Ilocosor. Hasta mo tingin na pagayam, Cesar Gacotan, Violeta Gacotan, and Gacotan family, San Nicolas, Candon City. Kita tuwing ngaroon ti Maudi Adaniw, hindi basa ti dahito ya programa sa aming ayo kinandani ti Lokanja. Daniw dahito nga naggapo kini pagayam, Miriam Baisa Duko, ti Barangay Turod Badok, Ilocos Norte. Ti Daniw na Paulwan, Panagsuble. Ididamo tinakiya dayo, may lililik kayo pailang, kadagiti takyag ko, yung gapotara pa para kada kayo, diday kapilitan, mental limong ko. Tunggalal daw, da kayo tadat panunot ko, agarobos lulwak, lumalaglagip kayo. Ladawan niyo, nagbalin inspirasyon ko. Tapno may turak, rigat mayadayo. Naragrag naglibulong kalendaryo. Nadanon tumuna bakasyon ko. Saan na may lingod, napalao sa ragsak ko. Saan na magatadan, iliw ko kada kayo. Umuna nga aldaw, kadak sidong yo. Anya naliday, tamadidak mo tunikan kano. Adayo tirik nayo, kanyak ngay nayo. Asilig kayo, adalulayo, anangaywan kada kayo. Masapol kadipay, manin ngay lilili kayo. Tapno mariknayo, tibarat pamatig ko. Alanak ko, anusak una yun tikan ito. Ngasit ganda, lukas ta mabanog, milulayo. Suday ta ti Daniw, anak Paulwan Panagsuble. Nagapo kin Miriam Baisa Duko, ti Turod Badok, Ilocos Norte. Itatoy mo nga ti Daniw ni Junalyn Badwa Labrador, Henry Lee Cagayan, ti Daniw na Paulwan, Hangep.
sang kapirge sa namnama, mangpunas lidem kinsal, yagap barungag sapa, kaslimat nasla gabitun, malpay man daytoy abaga, kapot sakit adumteng, nakana buteng marikna, sang kapirge sa namnama, asog daytay grahira, rignatay may kulkulong, kararag armasa na lagda, mangpunas liday kinsam, naipatapat tadusa, kapnoa may walin, itmariknat kinatal na, yagap barong agsapa, yuwagsak sinay rikna, lumgak lawag arakopin na, pagkakisot mang talgod ti tanda, kasrimat nasla gabitun. Kasrimat nasla gabitun, yagap barong agsapa, mangpunas liday kinsam, sang kapirge sa namnama. Suday tati dani wana paulwan angap, nanagapok injo nalin badwa labrador, tinrile Cagayan. Itating arunin ti maori asunata, amay pakuyog ti dwa adanew. Kaos pagarigan, kayat ka, ket
is titulong ken kaasin na unay kanyak an nabuslong tabaliwan na ti pangyadeng day tapuso ngem ti kanto lamang asi aso day ti pukso nga agsan sa linding awan tong ubiyag ko pamos po sa kasabali no di umadayo di tadandaw nga aglisi no di umadayo di tadandaw nga aglisi Alawin papagayam mida. Agsepo tunaybos manin. Oras tayo tiday ito ya programa sa mibing ayo kinandani tilokanja. Kitinton manin malum na bigat. Tikas timod lang ang oras. Ipadaanan nyo tumanin. Isasangbay sa malaydaya wapag tenga nyo. Alawin papagayam mida. Ibatimin tinaimbag ng oras. Kinrabyo amin na pada-pada. Itinagan ti TV sa ITPN Channel 13 ni Ma'am Alpa Jean Rafael. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara. Dito'y I love you all. Babayo.